Once again, abantu baita barebe ba Apex TV, of course, and we have to continue with the program. Yes. Twatwaka chibuzo echa kiriyo nkiza kubuza bwa ninga se cyate kinanyenda kubuza kunkata kachiro before twatwarwo mu kapera. Once again kore wotakajireho koro kiriyo noija kore nbwo wa subscribing. We are called Apex TV. Turiyo mu rembo rwambara no tukore mirimo yitu. For more information, you can contact us on Facebook. We are there. YouTube, WhatsApp, Instagram, hona turho. So we are loud and clear. All access at Wilson Yamukama Nashtra. Again, nandio ni mbuzo mshijo gwe buzo. Kujangu mwete jerezeje kandi manye. Now, best God each buzo china ndio niza kubuza. Yes. Nibuzo bucho bwo shanjiro mu music industry, nibuzo bucho bwo shanjiro mu kwandika byeshongo, nibuzo bucho bwo shanjiro music for sure. Ebizu byo ni byingi munonga. Okukira munonga wa no basa kushohoza music. Radio yabe takumanya otake promotingire kukahare. Icyo nekizibu kutera audio yawe. No basa gukora video giteke mu sente nyingi. Ujyo tukanje twara TV bagitere. Wanotere bigere biro rukushora no bamba gitambe ko mu dustbin. So ebizibe biryo music byo ni bingi. Oyine kubano cyo bwire nkito bakwehandikira. Nono wabotine talent ero kumara nke yanja kubanyowe wampeda kiki 10 ninkwekesho ngoro chwire nono uraba mukacheka. So oyine kubano cyo bwire kandi wacho waha music obwire otine income ningo tine management aho kizubunji kubera ho akubano tine sente. Yeah. Wow, ebizibu byo kubanza promoting abantu abeshongoze bakira kutungana munonga kincha promotion. Sango mutayine music nungite bakugitera. Urayishongore bintu tibukukengwa nibyo bakutera. So aba radios, TVs nebindi ekeshongoro nabahereza mwegarukemu kandi mwegarukemu. Okwe twargayo ekibuze kindi kinabe nyenda kubuza kuza kwikawi nabakwatira mukono kujyo tabantu bankwasiro bansindikiriza bagira ibanta. Yes, ati kwikaha ni nyefaho. Ni nyefaho. Wow, konkano iza kwetaga ba sponsor wabafuna wago muntu akajyangu nakutame sente no mwakira muri iPhone ryo togu ni mwakira buzima agira yampushinga agira yampsia. Yes, ni mwakira kandi mpamya ngo umuntu akobasa kwekwatara nyowe. Tubasa gukora ikintu kiriyo kandi kiri serious. Akobe ikintu kinkora ninkimanya ninkikunda kindum. Ekiri kuretera beshongoze nabakiro butakwatagana na ba manager babona ujyango niki. Ikibuze cyo tinko makora ize kucingaragama. No sanga aro manager umweshongozi. No za kuri umweshongozi yarwana na manager we babura kwikirizana. Ubwiro bwinje no jyango nikiretwa kiwe ngo umweshongozi. Mostre abeshongoza binje babatine sente. Hati konkayine man aine talent. Hargayo umuntu agira tunakuba manager wawe tupushinge kintu auto kikwateyo. Konka wenko kwa kucireba usanga akireba yamukiza hiyamusya yarebere yatandikire kumumanya yaraba hari yamba muhajambo yareba mbamutaya isama TV nko kunija Apex TV muntu kare ata areba ngo hati yabo wamani atakumanya no hakozereki amwihireye ushanga yagezaho kugira ngo ayenda kwinganisana noha sente nawe konka akimanye ngo abeshongoza bingi kikubaremesa ni sente bombo gufune sente ingabana. Okay, nuko yashitugaruka mate atabantu bingi abeshongoze bare mwana ba manager babo abwakantu ka sente kana mazima sente zeresebe zibubingi umuntu tinko manyama bago kwempurire yo kwemurgunya kwa beshongoza bingi umuntu namweta mu mbaga barakushashura umuntu amweta bara ebyo byakubire hebuzubunke byo umuntu akweta mweshongora barakushashura. Echo kikija cyambaho gumwe first bakanyeta ori yagira embagati ya shemeraje kurungiti ijamo bantu kurungi cyamunyizya ezabisigireyo tiyazimpa tukaturagene imitwaro 40 ndukutandaka then yampa imitwaro 25 atezasigireyo tiyazimpereza nkambwenu no biraba muko nkecho kikanyegesa wanoza kunyeta no ine kugereza wahaye kubikinko baniza kuhereza ninkimanya no ine kugereza waherezayo zingoreba ngo hakireze zasagarayo noza kuzimpa kukunda kwawe. Okay. Ekibuzo oineyo inspiring
okujja tunankana inspiring atombe shongoze ndikweshongora nkarebera nanka ninga ninkunda nanka ninga nyegomba nanka inokujja toguna inspiring munonga ninyandara hanga yanyambanye shongore mbenka nanka ninga nchiriho so pana umushongozo jo toguna nkoraje ninyanda mbenka nankano. Yes, abeshongoze ne bingi mu Uganda na hero twe konka harahaba kubamba kusingira ninga twenda mu Uganda. Yes, aba kubamba bakora ikintu cy'amana kamba abo mu Uganda twe hariyo King Saha hariyo David Rutaro nabeshongozi barungi munonga Chris Evans beshongora music ine message hari mwino Irene Ntare. Okay, big ups to King Saha and other artists Sabia Gamba. Of course, King Saha is one of the best men who is trying to do all his best. King Saha, you are the best, and I think that tune Sara Pressure kayimba ko katambudde nyoka kutabantu kati wano laba abana batanduso kukegomba bakwegomba bagamba one time we can be like you. As we are ending up tuyontiriro kwendera arobo kutekateka kujotananye ngenda nkore concert omwaka omwene mu concert yotekatechiremo umwaka ogu ninza kugureka gutambure konkogura abe garaka hogo kutandaka aho ni expecting amu concert ya man munonga hakuba ninza kubana kize kinta kikuza maybe hatunka hati Suzana audio etambwire hari munonga hati chimpira man kukora video ehina man nayo kugira ngo bari yabahurire Suzana audio ebonire video nayo bajikwate je kurungi bagirebe bonire omuntu yana kwenda nakufunata nyine page za ya nanka a Facebook nyine channel nanka YouTube nyine namba ya WhatsApp namba ya WhatsApp ni 056 240 339. Wow, sibura habantu bawe abo wanyu mu cyaro sibura bakura internet by the abantu baba ya internet YouTube WhatsApp Instagram ona bakureba hagira kigambe cyo wabagambira ekikukwara mamani ekikuba kunganga bagize bawe no kongera kubagamba amkutu yawo bakura tari. Yeah, nimba sima mwe bare kundeba no kumporokiza nimbasa nintumeraho Paulo manager wa Soweso Let's Go Bank. Haliyo Sani Mr. Sani Ntara na mami wanje tumushabe Lydia. Yes, yari ndagamba ndi respect amazina ni Best Godi kandi mbashaba okumpagira okunkwataje okumpereza imiromo nkabahereze cyo ekiboneye. Wow, that's how the day has been. Izobanu kwatambura twatwine Best Godi na gambira urugendo rwe na gambira music industry. Wow, that's very powerful. Abana kabana babine bugambe bagamba kugira ngo abari kutandika babuhure nabinaye bari bagire cyo bahura. Ninchira kubagambira ntitonywa novuga reka kunywa kavuga. It is very bad. Reka kunywa okavuga for you who are drinking, and for those who are not drinking, praise be to the Lord. Life is most important. Amagaraga fe homononga muiga kwateje. Life has no spare. For my sisters and brothers who are abroad, Saudi Arabia, Qatar, everywhere, twabara musia kantu abagara maman. This is Apex TV. You may not be okay today, but you will be fine tomorrow. Things may not be going fine right now, but tomorrow we believe God will do more than. Basa ko byanjire byesebere mu konkancha karine biza kuterera amagaragara most important homurumo gukwate nke cinte chebei life gitware nke cintu icyo mugaso. You can find us at Look Complex. Awobuze nbaza kuseturi. Otherwise Ergon Films, Ergon Audios, recording audio, recording films, nebindi nkebyo ba traininga ebukwe kwata camera like that and other so forth. So nbaba kubasa kuba sponsoring programs is. Otherwise we wish you the best. Tukwendeza obusinje mukama kulinde mukama kukume. Tunasema asante. Subscribe, like and share. May the Lord bless you more.